Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwane yedele. Se ope kunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi hwe bia no kwa se de bia ne tie eye bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani yi 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seta. Normal no fre normal no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seta. Nana Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e Ghana ha. Akwaba shonko enkoma wa wohwe mesabre ewutuma JHS so na Ghana wa halajumidi ena ebre asonse musonfo muni aba ekeskapa mede eba ebebe somo na obi nim de ekoso ewo eye Nigerian actress na ene wo mu ekununum entem enche ye bia ena chacha ikefani ode bebeto abonten ese wo no de wantena se emma na busua emmefa eye ni funu emfamfiri ye ni kunu fie a chese betina se wo betina ware ase awudie ena obefiri honum asundwem aches obewe chocho eye ensem dodo na ede efa na ware emu a wochiremu ese eye ebrebi atwemu obeka eye ensem bi later on obabontin ebebe ka said they will kan ye no enye no but this time around there is no turning back. The work can will make eye enoma public Ghana for anase wiase fa na nyina ehun na se bibini na BBC a enkrofo bi wo honum a omo ewo eye videos any audios a ebe confirm me for nsem no enyina na enede ye da ekokosore ya na chese me na wo ekasa Jennifer's diary aye nuaba eye Funke Akindele ono soso ne kunu aba abonte ye JJC Skillz ono soso aba abonte wo baya na chese wo den sembi aba betu eye edwa a wo chirema ye wo mo aware a ho ensensem eba ye 2 years ago a wo mo hwese wo mo ACC no until now ne eye Ghana for na se wiase nyina ekasa no enya de se wo matimi asolve eye issues nti na ne wo ma wiase afa na nyina ehunu se wo mo ehunu se wo mo enkabo mu no ekosom social media no so said the sena efata na chese separation akoso a enesa na JJC Skillz and sama wode atu dwa no form mama me kwan na menkenkan emfa emam o say dear friends and family, I need to let you know that Funke and I have separated. While it lasted, we shared a lot of things together and have created 2 beautiful children. The last 2 years have been extremely difficult for us. I know I have tried my best to fix things, but I believe it is beyond repair now. 3 months ago, and at Funke's insistence, I moved out of the house, and apart from AMVCA, have not been able to get Funke to sit down in an amicable manner to discuss the future of our relationship. I am making this announcement so that the public is clear that we both are pursuing separate life. We still have issues that need to be addressed, such as the custody and well-being of our children, which is a paramount, as well as a business interest, which need to be disentangled. But I have no doubt that these will resolve one way or the other. And no any aye and some JJC Skillz what they ababa to aye eja uchiremwa
One eye ni aba Funke I say munnim na ye Jennifer's diary I Jennifer asem na making ye achese wo chire mu am ye ne yire no etimi aka che no 3 months ago say won sesa no nyoma emfa emfiri eye efia na wo mo etimu na ebiemu ensuso no won free eye AMVCA ye wo mo business a wo mo eye no wa try so many times said the be ya obetimi any Funke etimi ayede atena say na wo mo ahye eye wo mo enkomo ase anase wo metimi ahwe na wo madwendwen eye enoma ebetimi abo ama nkabo mo etimi aba na so anamonto wo betu ebia wo fa bankum e de afa nifa e de afa animu de afa cheche se ba bia wone nam enso enya de se eye Funke e ma ne kwan ama wone no etimi ahia na wo matimi akasa se de ese na efata entina chese ho behia se wo be ma eye wiase afa na nyina ehunu eye se sabre yi adie wone eye ne yire Funke se de dodo na enim ewo eye abefo ententan na eso se wo mani eje eye wo mo hono for 2 years near issues started ya wo mo eso bono up till now dear se wo mo entimi ensiesie eye asem no 3 months ago mpo de yama no apake ne nyoma ede afri eye efie ewo no na no na nsewe ebebeto dwa dodo na ekase ada bio Nigerian actress ne eye actress den na ekoso ewo wo mo entem den na AC ewo wo maware mu eno ntino wo mo entimi entina se enka as I say there aba fontentan yi eso social media yi eso na wo mo ede eba ye chacha ikefa ni bai wo se watwaga ye wiase afane nyina entro is ewo eye the lies na wo mo live ewo social media na just say ye obitimi ba kontin be kase life I will live with social media lies there. And now celebrities know what are they portraying to the youth because more more lifestyle ever to social media no eso I say everything is okay bibia you okay now I feel the more de baba wanting I say intro and then na that there social media no obi am for sale obia say on fa the BBMM to on na say what the baba to on na say wo sabe twa wo fans and our followers intro there and now wo ba wanting ebe kan ya na say wo ba wanting de intro bebe to on mo sa den and no na so amadodo na say we enye foto enfama mabunu no ema mo hunu se enye de mo hunu social media no eso no na etisa ewa na se eyesa ana eye no kore se de wo mo ehunu obi beba na woni ni kunu na wo mo ekisi na wo mo ani age wo mo ekọ holidays ebia said the woman no sabre no bia 4 years video bi ana sabre no je sentiase bi ewo wo mabrabum e no mu twaye e na ne o me enkoye no o ma sheda de to no just to complicate things at the amount here ne say ensem bi say eba bontia na ne dodo na ma wo mo ani na ho no mu say wo mo follow wo e social media no so no ma wo mo dream say bi a wo mo de beto abonti no na ye no because e bi wo ho no ma entro na odofo wutie ye ni abema JJC Skillz ne nsemo de abeto abontia wo so wadwe nchefa ensemi hu no say ebebe twam JJC Skillz ne step son na say wono ankasa ne ba abontin di nsem bi bebeto edwa na Ghana for sem wo gu aware sem ever social media na so na say celebrities no hu hia say mentime ho ase bi eba wo mo edebeto abontia na wadwe nchem fabra ebeto your comment section like videos na share on all the social media platform no eso media ene clear sikapa makram Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji Yankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu erunti onyankopon ena mane so edi a new spiritual science technology edi ababontia ye freno eye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities